yakni benta jongga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Menteri kakot kekia jongga jela Meghalaya uba hek henne ka arp nyotri unaitung ulali lightly ki ventilators artli ki bypass pat kiwe ki tiar jingdon kam syaka Dr. H. Gordon Robert Hospital naka benta ban Pynbha ya jing Jingsumar ke nek hospital ya ki nongpang ki bayo COVID-19 ha ka jingelang ka barit uba hek ula IT ya kini ki tiar ha medical superintendent ke Robert Hospital u Dr. Arnong Rum ha ka jingdon lang u director ke DHSMI u Dr. Amanwar lembat ki doktor ki nurse jongga nek hospital uba hek habakran bagilap thai khubor hadian baula dap IT yakini kitiar uloong bakadai ka kamram jong Sorkar ban ai jingerap yaki hospital hakum kani kapor khanang bakinla ban ai Jingsumar bapaka yaki nongpang ki bayo ya coronavirus abang le ing sekri ka bahag bala ai di sekri bapaka na banta jongki nangsu pai ba boro te kumna Sorkar dari benpet ya ing jong kam bagi guna ke bagi hospital ke belu milap bang kirang di COVID patient ini di dalam kamar saya lupa nak benda kejangkan di COVID patient di dalam kena ventilators antara kena bypass tapi kami kejangkan nak benda jangkan di hospital di bangun dalam kamar ai kejangrap nak liang jangkan health department berbangila nak liang Sorkar berbangila ila ai likely di ventilators but hardly di bypass nam da ki jangkan di hospital but kami di tiar ki ba dalam kamar nak benda fight dengan COVID-19